Šampionski pozdrav, moje poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u novi video u kome ćemo se baviti naravno, a kome drugim i čime drugim do novim trenerom Zvezdinim, a to je, kao što znate, naravno Miloš Milojević. Napomenut ću sve vas, dakle, možete otići na kanal Fanalitičar, Stefan je tamo radio intervju sa njim, dakle, prije nekog vremena i sad nas posjeća otprilike na to ko je on, šta je on, tako da sigurno da imate mnogo toga zanimljivo za vidjeti. Radi se zaista o jednom zanimljivom liku. Koliko će biti uspješan kao trener u Zvezdi vidjet ćemo. Naravno, odmah na početku želim da kažem da ja mu dajem sigurno ogromnu podršku i smatram svakako da može da bude itekako zanimljivo rješenje na Zvezdinoj klupi. Dakle, Deki Stanković ide u istoriju, što bi se reklo, bar kad je u pitanju Zvezda i trenerska klupa u Zvezdi. Okrećemo se novim stvarima, okrećemo se novim ljudima. Ovaj put je dakle to Miloš Milojević. S obzirom da je on neko koji je u skandinavskom fudbalu napravio određene uspjehe i napretke, na neki način se dokazao, ja kao neko ko je to sticajem okolnosti već posljednjih negdje oko 8, nešto jače od 8 godina, prilično dobro baratam švedskim jezikom, sam ga i pratio i čitao u njegovoj čitao tamo u švedskoj štampi kada je bio naročito u Hamarbiju i Mjölby, jer mi je bio zaista interesantan kao neko koji je iz Zvezde otišao, dakle, da bude u ta dva kluba, da radi kao glavni trener, i oba kluba je proveo po nekih 6 mjeseci. Osvrnut ću se kratko na to koliko je on bio uspješan, prilike u šta je konkretno radio u ta dva kluba, i proćemo čisto malo neke stvari koje već znate, ali ću najviše pričati o tom nekom stilu igre koji on ima i ukratko da vas upoznam i da vam prenesem te neke informacije, neko svoje mišljenje, svoj zaključak o tome koliko znam o njemu i šta bi to moglo biti zanimljivo kada je on u pitanju u Zvezdi u narednom periodu. Za početak želimo mnogo sreće i, što bi se reklo, samo naprijed i junački mudro, ali isto tako bez nekog gledanja retrovizora. Sigurno da, evo, krenuo je sa pobjedom protiv Javora 4-1, zanimljiv neki sastav je već tu izveo. Međutim, vidjet ćemo tek u narednim danima, sprema se derbi, sigurno da nema puno vremena za razmišljanje, ali vidjet ćemo šta će to sve bude u narednom periodu. Ajmo kratko, dakle, da ne gubimo vrijeme. Dakle, šta je jako zanimljivo nakon njegove završene igračke karijere? Znate sami, čitali ste sigurno, 4 godine u 2 kluba na Islandu je bio. Zanimljive stvari je napravio tamo, došao je kao prije svega pomoćni trener, pa je vrlo brzo taj glavni trener otišao iz nekih razloga, nemam pojma koji niti me interesuje, ali on je brzo preuzeo, dakle, taj klub tamo koji je vodio, pa je kasnije već bio tražen u drugom klubu na Islandu. Dakle, radio je 4 godine u ta dva kluba i napravio neko ime dovoljno da je od 2007. u decembru ga pozovu, dakle, u taj Mjölby, treći ligaš u Švedskoj, i uspio je. Dakle, i tu je prije svega došao kao neki koordinator za mlađe selekcije, došao je kao neko ko je bio pomoćnik, i tu je također kao na Islandu vrlo brzo dobio priliku, dakle, da vodi ekipu tog Mjölbya i uveo je iz treće u drugu i iz druge u prvu ligu Švedske. Dakle, on je tu bio, dakle, u roku od 2 godine uspio doći iz treće u prvu ligu, što je zaista onako jedan prodorni, rapidan i zaista zanimljiv uspjeh, i to mu je na neki način donijelo. Znamo da su on i Deki Stanković i ovaj Nebojša Milošević upoznali na tom UEFA profi programu u Srbiji. Da li su se tada upoznali, znali se prije, nisam siguran, ali moje informacije kažu da su se tada upoznali i oni su od tada postali, evo, što se kaže, nerazdvojeni fudbalski su se tu negdje našli, i po logici stvari Deki zvao njih dvojicu kada su došli, kada je Deki postao trener Zvezde, zvao je njih dvojicu da mu budu pomoćnici. To je bar, čini mi se, Miloš i rekao ovdje u ovom podcastu kod Fanalitičara, koji možete pogledati na njegovom kanalu. I onda nakon godinu i pol u Zvezdi, u junu 2021. dobio je taj poziv Hamarbija, švedskog kluba, koji je jedan od vlasnika je tu Zlatan Ibrahimović, ukoliko niste znali. I desilo se da je on tu bio nekih pola godine i dobio otkaz tako što je otišao, negdje pojavila se priča da je Rosenborg iz Trondheima bio zainteresovan za njega. On je otišao u Trondheim bez dozvole kluba, bez saznanja kluba u Hamarbiju, otišao je tamo na razgovore i onda je klub izdao saopštenje da mu više ne vjeruju i dali su mu otkaz. Zaista jeste to na neki način propust da nije obavijestio Hamarbija, otišao je na razgovor sa Rosenborgom, ali okej. To je eto iza njega, i onda u januar 2022. dobio je posao u Malmeu i dobio otkaz u julu, kažu zbog ispadanja iz kvalifikacije za Ligu šampiona Žalgirisa. Ukupni rezultat je bilo 3-0, dakle neočekivano je izgubljena ta utakmica u Žalgirisu. Ono što sam ja uspio da pročitam od Žalgirisa je, dakle, neočekivano ispao iz
Lige šampiona. Međutim, ono što sam ja pročitao u švedskoj štampi i tada sam ga na neki način pratio, jeste da on prije svega da su ljudi u klubu bili zadovoljni s njim kako je on vodio igru. Međutim, bili su dosta razočarani određenim stvarima. Osvojio je švedski kup sa njima, sa Malmeom. Međutim, Malme je klub velikih očekivanja u Švedskoj i vrlo brzo tu može da se izgubi nekako povjerenje. Naprimjer, Jon Dahl Tomasson je bio prije njega, pa su u jednom momentu bili zadovoljni, pa nisu, pa jesu, pa nisu, i na kraju i on je otišao, pa tako isto na kraju je bilo i sa Milošem, dakle, u ovoj situaciji. Međutim, dobra stvar je da on stekao iskustvo oba ta dva kluba. Ajde da vidimo šta je to generalno u oba kluba, dakle u Hammarbyu i u Malmeu. I šta je zanimljiva stvar kada je pitao jedan drugi klub? Ajde tu već sad možemo da krenemo, da uđemo u prostor njegovog stila, koji to, on kao trener forsira stil. Ono što je zanimljivo jeste da on u oba ova kluba je pokazao da voli pas igru i voli da traži opcije pasom za počinje napad, što je fenomenalna stvar, i sigurno da, s obzirom da je Malme koji ima više tehnički kvalitetnih igrača od Hammarbya, i s obzirom da je Zvezda klub koji ima više tehnički kvalitetnih igrača od Malmea, sigurno da to možemo očekivati u Zvezdi. Vidjet ćemo sad, pošto je on neko ko voli totalni fudbal, neko ko voli da traži načine, na razne načine kako da izlazi iz zadnje linije, sigurno će biti jako zanimljivo vidjeti kako i na koji način će on to u Zvezdi raditi. Iz započinjanja napada, organizaciju napada, on traži od svojih timova, onako ono što sam uspio da primijetim, da dosta brzo, dakle, prenosi loptu na protivničku polovinu, dakle, dosta progresivno, voli te vertikalne pase, voli intenzivan način igre i na neki način voli da na željeni način se ulazi u završnicu napada, tako da sama ova stvar nam govori da može da bude garancija njegov učešće u zvezdanoj igri, dakle, sprovođenje njegovih ideja u zvezdanoj igri, kada te njegove ideje zažive, ukoliko zažive što prije, sigurno da može da bude zanimljivo za sve nas, jer vjerujem da može Zvezda sa kvalitetom koji ima za početak u domaćoj ligi da na željeni način dolazi u zadnju trećinu terena i do šansi da postiže golove, a onda vjerovatno u Evropi bit će zanimljivo. Koliko će to biti realno brzo očekivati ne znamo, vidjet ćemo, sve zavisi, jer mnogi treneri kada dođu u novi klub vole da to onako malo isprate i da puste se dešava onako kao što je to radio prethodni trener, jer sigurno da on poznaje, zato je dobio pre svega posao u Zvezdi, poznajete kako dobru strukturu rada u Zvezdi, jer je bio to 1,5 godina i ovih godinu dana koliko je bio odsutan, možda malo jače, sigurno da mu nešto puno neće praviti problem. Tu će mu sigurno biti Deki Stanković kad god mu zatreba toliko ove sezone, u to sam siguran, pa čak i sad i oko ove utakmice i oko derbija će konsultovati sa Dekijem. Budite sigurni, Deki će to biti prisutan u narodnom periodu dok god, što bi se reklo, Miloš pod navodnicima ne stane na noge, jeli. Biće tu da mu sigurno da neke informacije koje će mu biti potrebne, to je jasno, naravno. Šta je jako zanimljivo jeste da on u Hammarbyu, naročito u Malmeu, njemu je jako bitno da gradi igru oko te takozvane šestice, nekog zadnjeg veznog koji ima igru i u oba pravca, naročito koji može puno da se kreće. I sigurno da sad tu ima nekoliko igrača koji bi mogli da dođu do izražaja u Zvezdi, da sprovedu te neke ideje koje on ima. Samo prvo ime koje se nameće jeste Kanga. Međutim, Kanga nije baš toliko sad mobilan u oba pravca, nije neko ko baš u igri prema nazad može puno da pomogne. Odmah tu sad pada na pamet drugo ime, to je Kangva. Dakle, mogao bi Kangva da napreduje s njim i tekako. Tu imate Sanoga, koji je negdje na izlaznim vratima. Sanoga igrač koji može u horizontalno jako puno pomaže Zvezdi, naročito u defanzivi i u negativnim tranzicijama, jer ono što je, na primjer, Milošu Milojeviću bilo potrebno u Malmeu, jedan igrač koji je tamo imao, bilo mu je jako važno, pošto on voli da bekovi izlaze visoko svakako, potrebno je da taj igrač zadnji veznik koji se horizontalno dobro kreće kao što to radi sa nogu, da zatvara, dakle, sve te odlaske bekova gore prema naprijed. Dakle, čini se da je sa nogu najbolja opcija. Tako da vidjet ćemo da li će Sanogo biti ta šestica koji je pokretljiv, koji će mu biti od koristi. I sad tu padaju mi na pamet još dva imena.
jedan od njih je svakako Veljko Nikolić koji također može to da uradi. Možda upravo on doživi određeno vaskrsnuće sada sa njim ovdje, dakle u Zvezdi. Pogotovo što, na primjer, vidjeli ste, evo protiv Javora, već Veljko Nikolić je ušao u 80. minuti, igrao u posljednjih 10 minuta. Dakle, moguće da on bude baš taj, vidjet ćemo. I još jedno ime koje mi pada na pamet kao jedan od tih 5 igrača za koje ja smatram da će se on možda opredijeliti za jednog od njih, možda dva, da mu budu ta pokretna šestica koja mu je potrebna, a to je naravno ovaj Ado iz Šerifa, za koga se priča će doći u Zvezdi. Vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, njemu je potreban takav igrač, što je jako važno, tako da ćemo vidjeti, možda bi Ado baš bio i najbolja opcija, međutim, ajde, vidjet ćemo naravno prije šta će se dešavati. Sad, dolazimo do najzanimljivije stvari kad je u pitanju on, a to je da on voli u organizaciju odbrane, rekao sam, spomenuo sam totalni fudbal, dakle u organizaciji odbrane on voli, dakle, da radi pressing i to je jako dobro i organizovano je radio pressing, naročito sa Hammarbijem, sa kojim nije imao toliko velik kvalitet kao što je imao sa Malmeom, međutim i u Malmeu itekako bilo primjetno u mnogim utakmicama da je to radio, da je radio taj visok pressing koji je itekako imao smisla i ono što sam ja uspio da pročitam u švedskim medijima još dok je vodio i Hammarbija, pogotovo Malmö, jeste da on imao itekako zanimljive ideje kako taj visok pressing da primijeni i da izvuče koristi, dakle, iz svoje ekipe. Čak sam gledao nekoliko utakmica, gledao sam i tu finalnu utakmicu koju je on igrao sa Malmöom. Činim se Jurgo Orden da je bio protiv, nisam siguran. Davno je to već negdje bilo, prosto kada prođu 3 sedmice davno je, a kamoli malo jače od toga. Tako da zanimljivo mi je bilo to jeste da on kada vrši visoki pressing i kada pokuša da kroz tu tranziciju pozitivno dođe pred protivnički gol, gdje je to rastojanje mnogo bliže, kada se tako organizuje napad, dosta disciplinovano, jeste da on uspijeva to da radi sa svojim timom već, dakle, jako često gore u tim višim slojevima. Međutim, ne treba zaboraviti jednu stvar. Zvezda je tim koji ima nekoliko igrača koji su tu već dugo. Kao što su Kataj, kao što je Ivanić, na primjer, ajde sad da kažemo njih dvojica. Što ne treba zaboraviti, pitanje je, dakle, koliko će dvojice biti, koliko će on uspjeti svojim tim managementom, rukovođenjem da iz njih dvojice izvuče, dakle, da u toj organizaciji odbrane u višem sloju urade nešto po timski, da ispoštujete neke njegove zahtjeve, koliko će biti voljni da igraju bez lopte, to je pitanje koje se uvijek nameće, jer Deki Stanković, ja sam, ako sam gledao čemu kritikovao sam da to nije bio baš često slučaj da ima organizovanu igru, dakle, organizaciju odbrane u višem sloju. Međutim, pitanje na kraju, to sam često govorio u tim videima koje sam radio na tablu, da li je uopšte moguće od naših igrača to zahtijevati? Razumijete? Jer ne treba zaboraviti da Zvezda je krcata talentom u smislu, dakle, igrača tehničkim mogućnostima koji mnogo bolje igraju u tom jednom pravcu. Švedska liga je skroz drugačija, kao što sam govorio, i Zauhija i Norveška liga. Dakle, te dvije lige, te skandinavske lige su specifične po tome da se jako puno ulaže u tu fizičku spremu i sigurno da oni mogu mnogo disciplinovanije da igraju u tim višim slojevima. Tako da bit će zanimljivo vidjeti za šta će se ono opredijeliti. Da li će se ono opredijeliti da Zvezda igra prije svega mnogo više na taj jedan način, ali pogotovo jer je teško primijeniti baš taj način hvatanja protivnika u zamku, s tim pressingom, kidačima i slično, kada protivnik započne napad, naročito jer nismo mi nešto baš pretjerano disciplinovani za to i ne radi se to nešto pretjerano puno mlađih kategorijama, niti nama po mentalitetu nešto puno ne leži i ne odgovara, a opet s druge strane on je to kvalitetno radio u oba kluba, u Hammarbiju i u Malmeu. Dakle, bilo bi možda besmisle da to ne pokuša da uradi Zvezdi, međutim, s druge strane imaš igrača Zvezde koji možda to ne mogu da ispoštuju. Možda je sad pravo vrijeme, eto da kažem, da Kataj i Ivanić odu. Možda bi Ivanić to mogao da radi. Prilično sam siguran da, ali nisam siguran da to može Kataj da radi. Nisam siguran. Ali opet, ajde vidjet ćemo. Dakle, masa neke zanimljive stvari je u opticaju, vidjet ćemo zašto će se on odlučiti, pogotovo kada, evo, pazite šta je rekao u utakmici posle Javora. Dakle, Zvezda, možda je najveći kvalitet Zvezda je što ima na svakoj poziciji po 2 kvalitetna igrača i da su oni koji češće igraju u boljoj formi, što je logično, ali i da ove druge treba razigravati. Dakle, s obzirom da on neko koji ima zanimljive taktičke ideje u najavi i sa mnogim od njih je dobio razne utakmice u švedskoj ligi,
Biće zanimljivo vidjeti koji od tih igrača će on sad polako krenuti da budi. Vidjeli smo igrao je Ohri, dao je go, vidjeli smo igrao je Veljko Nikolić, vidjeli smo Sanogo bio od početka, vidjeli smo da je Eraković bio u štoperskoj ligi započeo u štoperskoj liniji, vidjeli smo da je Gobelić bio desni bek. Međutim, bit će zanimljivo vidjeti kakve će on opcije birati u narodnom periodu, u tom skorijem periodu. U derbiju će biti to manje više slično kao da je Deki Stanković, ali već poslije derbija, već tu ide i Monako, nećemo baš imati puno tu vremena i bit će zanimljivo vidjeti kako će on sa taktičke strane prilaziti tim utakmicama. Nema puno vremena za neki taj svoj stil i pečat da nametne odmah i zbog toga ja moram da kažem, moramo da ga podržimo. Moramo da javno da ga podržimo, otvoreno da ga podržimo, jer njemu će trebati vremena, sigurno, pogotovo što je prvo sad u najteže moguće vrijeme dolazi i bit će zanimljivo vidjeti koliko će on brzo da se adaptira i koliko će brzo da namete neke svoje stvari za koje on misli da mogu da budu produktivno po igru Zvezde. Toliko za sada u ovom videu. Pozdravit ću korisnika koji se zove Dragan Marković, koji je moj novi Patreon saradnik, navijač, dobrodošao. Imam ukupno 10 Patreona, odlično. Naravno, imam te neke stvari koje sam obećao Patreon saradnicima koje do sada nisam ispoštovao, ali naravno, mislim na vas što je najvažnije i već tamo imam mnogo zanimljivog materijala na Patreon platformi, IM analiza i bit će nekoliko videa za vas u narednim danima, naročito o mom šampionatu koji imam i koje je, tek kreće da se zahuktava. Ok, toliko o Milošu Milojeviću, pravit ćemo naravno u narednim danima da vidimo i pre derbi i poslije derbija, otprilike šta je on to uradio kada je pitao, na primjer, sam derbi. Toliko o njemu, ajde da ga pozdravimo, da ga podržimo i naravno da mu poželimo šampionski pozdrav.